kaychik kay lección de escuela sabática quechua parlaypi. Kuska noganchik tinkunarikunchik chayraykuna paygamuygichik sapa unigichikta mark'ayta pachimuygichik Diospaj bendicionninwan kaychik munasqa wawqimasi. Noganchik kay semana parlaspa karganchik lección de escuela sabática kay lección número 6 niwanchik iskay testigos nispa. Mayqin kasan chay iskay testigos reqsisun kunan. Chaypaqtaq kuska kicharispa kasun Diospaj palabranta. Invitayki mask'anaykita maychus kasan kay texto bíblico. Isaías capítulo 40 versículo 8 nin ahinata. Qora ch'akipun t'ikapis qawipun Diosninchikpaq palabranri wiñaynintaq sayanqapuni nispa. Diospaq palabranqa mani hayk'aq payqa ruphanqachu wañunqachu. Aswan t'ikamanta, aswan qawiymanta Diosninchikqa astawan t'ikachinqa chantapis Diospaq palabranta pataman uqarispa kanqa. Chaypaq noqanchik waqllasqa kanchik, imaynata waqllasqas karqanku kay runas escogidos ichari maychus reformadores nisqa. Munasqa hermano hermana, lección de escuela sabática parlawanchik iskay testigosmanta. Mayqin karqanku chay iskay testigos Diospaq palabranta noqanchik kicharispa kasun kay libro de Apocalipsis capítulo 11. Ari, libro de Apocalipsis capítulo 11 versículos niwanchik ichari tawan 15 al 6 niwanchik soktaman. Kay hinata nin, noqataq iskay testigos kachamusaq. Kasqa pachaman achallisqata paykunaqa waranqa iskay pachaq suqta chunkayuq p'unchaykunata sut'inchanqanku. Chay testigos iskay olivos sach'a iskay k'anchachinastaq kanku. Kay pachaq señorninpaq ñawpaqinpi sayaq kaqkunata chaykunaman. Sichus pipis paykunata imaynata munanqa chayqa paykuna siminkumanta nina lluqsimun rupharanqaptaq. Pitaqchus paykunata saqrata ruwaqta munarqa chay runaqa ahinata wañuchispa kanan tiyan nin. Munasqa hermano, kaypi Diosninchik uqarin iskay olivusta. Chay iskay testigos kasan iskay olivos sach'a. Maychus niwanchik k'anchayta apaqkuna. Ari, kay referikusan maychus kay Antiguo y Nuevo Testamento Biblianchikmanta. Yachana tiyan kay libro de Apocalipsis, libro profético, maypitaq aska símbolos tiyan ichari. Entonces, chayraygu parlaspa kasan kay iskay olivosmanta sach'asmanta. Chay olivuqa aceiteta kasqa. Chay hinamanta atisaq kasqa candeladruta k'anchachiq kasqa ichari. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento noqanchikpaqpis kasan k'anchay hina, olivo sach'a hina maytaq kawsayninchikpi, yachayninchikpi, cristiano kawsaypi k'anchayta qoriwasanchik. Chaymanta hinataq kay iskay testigosqa niwanchik munasqa wawqimasi, sapa ukninchikpaqqa tiyan periodos proféticos. Periodos proféticosta uqarin kay libro de Apocalipsis ichari maychus niwanchik kay hinata. Maychus nin pachaq niwanchik pachaq wataskunasta pachawan nin waranqa iskay pachaq suqta chunkayuq p'unchaykunata. 1260 díasmanta parlawanchik 1260 watasmanta p'unchaykunasmanta. Maypitaq libro de Daniel y capítulo 7 versículo 25 uqarillantaq periodo proféticuta. Yachaymunaykichus maychus kasan kay periodo profético kuska kicharinachik kay libro de Daniel capítulo 7 versículo niwanchik 24 nin ahinata 25 nin hanaq pachapi
kah Diospa contran rinanga, Diospa ayllunta ñak'arichispataq, chinkachinanga Diospa leyninta, fiestaspi waqhinaman tukuchiyta munanga, Diospa ayllunta makinpi kanga, kinsa watas kuskay niyuq kama, ari kinsa wata kuskan niyuq kama, niwanchik ichari kay hanaq pachapi Diospaq wawasninta, Diospaq ayllunta, llaqtanta ñak'arichispa kanga. Chantataq paykunata makinkupi creesqanta hap'inqa kasqa. Chay kinsa watas kusqanniyuq uj tiempo, medio tiempoyuq ichari. Entonces chay tiempoqa niyta munawanchik 1260 tiempo p'unchayniyuq. Entonces noqanchik uyarinchik kay libro de Apocalipsis ichari maychus niwasanchik waranqa iskay pachaq suqta chunkayuq p'unchaykunata. Chay kikillantaq kay kinsa watas kusqanniyuq nispa. Kay 1260 chay tiempota Diospaq wawasnin ñak'arispa kanqanku. Chay tiempota pikunachus Diospaq palabranta uqariq defiendeq ñak'arispa kanqa, uj tiempo kanqa llakiyta maypichus pasanqanku. Sin embargo nillawanchiktaq ichari imaynata chay tiempo tukukapullanqata y chaypaq ñawirispa kasun kay versículo 7 y 9 capítulo 11 kasanchik kay libro de Apocalipsis manta versículo 7 9 nin ajinata chanta testigos hina willayta tukuy tinkuña ukhu pachamanta wicharimuq chay millay animalqa paykunawan maqanakuq wakiykuspa paykunata atipakurqa wañuranqataq nispa. Ajinamanta hinapi llaqtasmanta ayllusmanta tukuy laya parlayniyuqmanta tukuy nacionesta kaqkunaman kinsa p'unchay kusqanniyuq paykunaq ayayninkuta qhawanqanku manataq pampasqa kanankuta saqirqankuchu nispa. Munasqa hermana, chay iskay testigosqa nin lección de escuela sabática wañuchisqas kanqanku, wanchisqas kanqanku, imaynata munasqa nin. Y tiempo periodo profeticupiqa reparaspa kanchik imaynataqa kay periodo historia cuentawanchik y imperio romano karqa nin. Kay imperio romanoqa derrumbasqa kanqa. Kay imperio romanoqa creerqa hatun atiyniyuq kasqanta. Sin embargo derrumbasqa kanqa maypichus Justiniano emperador nin tukuy wiraqucha autoridad haywanqa tukuy autoridadta pi entonces dominanqataqri niwanchiki hatun hamunqa dominanqa maychus general francés Beltier niwanchik. Entonces chaymanta hinata kay revolución francesa hamunqa ari uj tiempolla llakiypis kanqa munasqa wawqimasi. Porque hasta hatun atiyniyuq kanqa maypitaq kay libro de Apocalipsis 11:9 niwanchik cuerno pequeño niwanchik chay periodo profeticuta noqanchik reparaspa kanchik. Pero kay iskay testigosqa resucitanqa. Kay iskay testigos Antiguo y Nuevo Testamento resucitanqa munasqa wawqimasi. Chayrayku libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 11 niwanchik. Kinsa p'unchay kusqayniyuq qhipataqri Diospaq kachamusqan kawsay samaq paqkunawan yaykunqa. Sayarinqankutaq paykunata rikuqkunata anchatapuni mancharinqanku nispa. Ari sayarinqa atiyniyuq kanqa munasqa wawqimasi Diospaq palabran. Entonces qanwan noqawan patata uqharina tiyan, waqaychana tiyan, haych'ana tiyan sunqunchik ukhupi kay Diospaq palabranta. Munasqa wawqimasi nillawanchiktaq. Diospaq palabranqa ruphasqa kanman, wich'usqa kanman, wich'usqa chantapis ruphachisqa, q'iwisqa, chinkasqa kanman. Pero Diospaq atiyninqa astawan.
cristianos tukuy autoridad niyuq kangu kay pachapi Espíritu Santuwan noqanchik oqarinapaq waqaychanapaq Diospaq palabranta. Chay iskay testigos mana wañunkumanchu, mana ampasqas kankumanchu munasqa wawqimasi. Historia rikuchiwanchik imaynataka imperio papalpi Romapi nina Laurayman wich'uq karqanku ashka Bibliasta, ashka Diospaq palabranta. Sin embargo, carga urruna ichari maychus traducerga Tyndall chay William Tyndall carga tukuy idiomaman traducispa carga pay nerga hinata ashka Bibliasta nina Laurayman wich'uyungu, pero nin ichari ranterga kay papadoga Bibliasta rantitawanta ruphachergangu, pero chay gananciawanga ashtawan imprimergaygu Bibliasta nispa. Chayraygu versículo de memoria niwarganchiki tukuy imapi rut'ikapis qawinman niwanchik, pero Diospaq palabranga permanece para siempre, sayanga tukuy tiempopi, ima tiempopipis kawsaqtinchik Dios niwanchikña palabranpi tukuy tiempopi Diospaq palabranga sayanga. Entonces sonqonchik hukhupi qelqarina tiyan Diospaq palabranta, yuyayninchispi hap'inanchik tiyan tukuy yachaykunasta, k'ayamincha profecías cumplikuqtin munasqa wawqimasi noqanchispis rikunakuna tiyan Señorninchikwan, profecías cumplikuqtin munasqa wawqimasi qanwan noqawan waqllasqas kasun Dioswan kawsakunapaq, chantapis chay tiempopis sinchita sayanapaq. Yuyari imaynataqa reformadores sinchita sayarqangu, ñak'arirqangu, wañurqangu, ichapis chay tiempota noqanchispis pasasun munasqa wawqimasi. Chayrayku sapa p'unchay, riy Diospaq chakinman, estudiay palabranta, mañarikuy paymanta, kunan noqanchik t'ukuychaspa kasun oracionwan. Munasqa Diosnitatay, mañakuyki tukuy sonqomanta papituy, qan yanapanawaykupaq palabraykita sumaqta waqaychanaykupaq, hap'inaykupaq sonqoykupi yuyayniykupi, ichapis kunankama mana noqayku sumaqta entiendaykuchu kay periodos profeticusta, pero qan niwayku Señor, tiempo sufrimiento llaki kanqa, tiempo kay tukukonqa Señor, qan kutimuyki chaypaqtaq preparawayku, chay hamuyniykipaqa noqayku preparasqas kanayku tiyan suyayta munayku Señor. Chay anhelowan kayku tukuy sonqomanta cumplikuchun noqaykupi Señor. Bendice sapa warniykita pikunachus uyarimusangu, chantapis qhawarimusangu Señor. Chayta noqayku mañarikuspa kayku Jesucristo wawayki sutinpi. Amén.